عندك ازازه بيبسي او ازازه ميه او اي ازازه بلاستيك عموما، تعالوا اقول لكم ازاي بالازازه دي عملنا الشكل ده. يلا بينا. بصور انتوا عمالين تكلموا وتحكوا وتعيدوا وتزيدوا حاجات. اتفضلي يا فندم. الدود اهو، الدود والنوده. النوده اهي. هاي. ايه هاي. تاني. الدود هتعمل لنا، لا اصبري ما تعمليش حاجه لحد ما ابدا. احترمي المقدمه. احترمي المقدمه. الدود هتعمل لنا حاجه بنت لذينه. هاتي اهو. ده بقى اللي احنا هنعمله. ده انكل سانتا من تحت. المفروض ان هو من تحت ليه يعني بيتحط فيه كاندي وحاجات كده. تعالوا بقى نشوف ايه الدود هتعمل ايه. الدود ابدا. جاهزه؟ نشوف مين لا ده ابني بيسجل الفيديو. قولي لي جاهزه بقى وسيبك من ابنك والحاجات دي. اشرح لك يعني ولا انت؟ اصبري انا هسجل ما ينفعش تطلع يا ماما. ما ينفعش هتاخدي بان. لا ليه؟ هتاخدي بان. والله انا مش كده طلعت قطر. ما انت طلبتي ما هي طلبت مني قطر ما لقيتش جبت لها مطوه. اتفضلي يا فندم. يلا هتتنك علينا بقى عشان بتعرف تشتغل وتعمل حاجات ارت ومش عارف ايه ازاي هو انا اقدر يعني اتطاول على هند؟ ده انا استاذ. انا مش هنا. أنا مش موجودة. هتتنك بقى علينا. هند دي عشرة عمري اصلا يعني. يلا بينا. اول حاجه طبعا احنا محتاجين احنا هنعمل ده. هنعمل ده. سانتا كلوز تمام. اه. احنا محتاجين ازاز والمفروض كانت ازاز قولوا لهم ان بيبسي. انا اللي جايبه الفوم. انا اللي جايبه الفوم تمام. المفروض كان ازاز بيبسي بس عشان مقاطعه فاحنا جبنا الازاز. احنا عشان كان دي مقاطعه كمان. احنا مصريه. احنا شركه مصريه ومع ايه بنقطع ده. احنا بناكل اللي احنا بنبقى محتاجين البوز بتاع الازازه بس من فوق مش اكتر. اوكي. مش هتاخدي البوس ده؟ لا هي هتاخد اللي في النص. احنا محتاجين اللي فوق بس عشان ناخد بس نعمل الكفر بتاع الوش مش اكتر. عشان كده كانت عايزه تاكل بومبي. ده هيطلع وش مربع. ده هيطلع الوش مربع شويه بس هنحاول نعالجها. اوكي. يعني يعني انت هتاخدي ده مش هتاخدي دول؟ ده مش بتهزري. محتاجينه. طب ما كنت بس سيبتوا ده تقسطوا ده لا استغليه فوزه بتاعي. هنستغل الفرصة. ممكن نعمله اصلا حاجه ثانيه لسانتا بس هتبقى محتاجه شغل اطول شويه. طب اوكي قشطه. تمام؟ ماشي. او تسجلي بقى براحتك يعني. انا بس يلا. احنا كل اللي هنبقى محتاجينه ان احنا هنعمل قاعده من الفوم تمام. بس ايه قاعده من الفوم دي يعني مش فاهمه. قاعده اللي هي هتبقى الجسم اللي ما هيقفل بيكلميني الفوم. عربي بس. الجسم اللي هيبقى قافل الفوم من اللي قافل الازازه من تحت اللي هتقفل على الكاندي. يعني احنا عملنا دي حطيناها هنا تمام وعلمتي عليها عشان ناخد بس القطر بتاع الدايره تمام. بس بنعمل مساحه اكبر شويه بحيث ان احنا يبقى في مساحه نعرف نظبط القاعده بتاعتنا. كلام كبير قوي يصعب على امثالي فهمه بس. بس ماشي يعني لو انت بتعملي ما تقصيش على الاوتلاين بالظبط. الاوتلاين ده اللي هو الخط الخارجي. الخط الخارجي علشان لما بنلزق يبقى في مساحه واحنا بنداري بيها في الاخر يعني. ماشي. اللي هو الفينش بتاعنا. اشتغلي يا دودو واحنا هنشوف الموضوع ده بعدين. بس فهمينا بس بالراحه كده عشان ايه في ناس بعيد عنك. والله هو انا حاسه ان انا بقوله عادي ولا ايه؟ هو عادي بس يعني ايه اصبري بس. شغل دكاتره ومعيدين بقى وجو مالناش فيه احنا. والله يا بنتي ده إن اصلا بتوع- ده ملوش اي علاقه بالدكاتره خالص يعني. احنا بتوع هلسه اعلام وهبل وحاجات شغل الكليه طلع غير شغل المدارس خالص يا ماما. يلا عملنا دي. ايه تاني هيتعمل؟ احنا محتاجين الموبايل ان هو يتكسر. بالظبط اوكي. احنا كل اللي انا بعمله دلوقتي ان انا باخد مقاسات وباخد حاجات انا مجهزاها. المقاسات دي الايه؟ يعني هناخد خط مستقيم اللي هو علشان ده الشريط ده. ايوه اوكي ماشي تمام. وما تقوليش كام سنتي لان انا ما بشتغلش بالسنتي. انا بشتغل بالحاجه اللي انا ببقى حاساها. حاضر بالسنتي يعني. مفيش فنان تيجي تساليه تقولي له كام سنتي او عملتها ازاي او اعملها تاني. يا واد انت يعني حساس. ده حوالي 2 سم. لا او 2 ونص. دوت 2 ونص. ماشي اوكي. برافو عليك. لا وسع بقى. عيب عليكي. قاعده معايا عملتها. اوكي. يعني انت مش شرط تقيسي بس انت وانت بتعملي قولي قياس كذا بس عادي. هو ده لو قسناها يبقى 2 ونص زي لا ده. دوت كنت عاملاه 1 ونص. ده اصغر. طيب ماشي. التاني انا كنت محدده حاجات معينه عاوزه اعملها. والله لو خدت المطوه هتنجزك. ربنا يستر على الازاز يا بنتي. قطر ايه وبتاع ايه؟ ليه يا بنتي بتقصي على الازاز؟ مش عارفه علشان البيضه بتاعتي يا ماما الحمد لله يعني ضاعت والحمد لله الحمد لله يعني نحمد ربنا. ايه الفينش بتاع الشغل. الاهم من الشغل تظبيط الشغل. هو اللي بيبين ايه كده عملنا دول ودول. ماشي. برضه هناخد قولي لهم ان انا اللي جايبه الفوم الابيض ده كمان. وهي اللي جايبه الفوم الابيض كمان. هنحتاج برضه حوالي 2 سم. اثبتي بقى خيلتيني. لا إيه ما تهزريش. هنحتاج برضه حوالي 2 سم. ليه؟ علشان اللي فوق دي. عشان دي اللي هي بتاعت الطاقيه بتاعت ايوه عشان دي. اوكي انا شطوره والله. انت جميله انت زي يا حبيبتي. قعدت في البيت انا بس نزلت الملعب. في الحالات اللي احنا فيها دي المفروض ان انا ما بشتغلش اصلا بمسطره موبايل. وده البيج. البيج مش انا اللي جايباه بس عشان بس ايه بعرفين ولا انا اقول لهم ان انا اللي جايباه وخلاص. انت عاوزاه قوي. ماشي يا حبيبتي مش منك. احسن حاجه ان هي بتريحني الحمد لله. اللي هو اللي انا عايزاه اعمليه فاهمه. ايه ده بقى؟ ده الايه؟ الوش بتاع سانتا تمام. ده الوش بتاع سانتا. انا باخد حوالي يعني شكل مستطيل كده عشان برسم انا جواه
تمام. وطبعا كله هيتدرى بالفوم الابيض. يعني ده بس الوش أنا بتاع سانتا؟ هو بيبان حته صغيره منه. اوكي. بس انا باخد على الاكبر لان لازم بنحط ايه عليه الابيض عشان ما نلزقش على الازاز على طول. اوكي ماشي ماشي. دودو بتعملي ايه؟ دوت اللحيه بتاعت سانتا. اوكي يعني رسمتيه وبتقصي؟ بالظبط كده. وده ايه؟ انا برسم عامه على ظهر الفوم علشان الفينش بتاعنا ما يبانش من بره اي كتابه ولا اي حاجه. اوكي. وبالافضل انا ما اشتغلش بقلم رصاص، ممكن نشتغل بالخله او حاجه تحديد. علشان ايه؟ علشان ما يبانش التحديد ما يبقاش بتاعه. باين. بس انا عارفه ازاي انا هداري الشغل بتاعي يعني. اوكي تمام. اوكي. وده دوت الوش بتاع سانتا برضه انا راسمه ظهر. تمام. المفروض الشارب هنا لما هتركب بس لسه هتتقص وتتظبط عشان تبقى زي ده. بالظبط كده. اوكي ماشي. وده ايه؟ الشارب. شارب ايه؟ شارب ميه؟ هند هتشتم. هند بص ده لو هي ماشيه تعملش اصلا. عاوز اقول لك ان هند اصلا بسم الله ما شاء الله شغلها جميل جدا جدا. يعني انت اصلا المفروض اللي عندك يدخلوا يشوفوا الشغل بتاعها اهو. ادي هند اهي الصغننه دي. لا فاجئنيش وانا اصلا بقفل الزرار يعني لو وحش ما استغفر الله العظيم يا رب. عايزه ايه؟ هتعملي كده وتقصي صح كده؟ ماشي. طبعا انا كده انا بظبط الاوتلاين بتاعي عشان انا يعني بعيني لازم النص ده زي النص ده. وطبعا هي اللي بتفهمني يقول لك دي سيمتريه وما اعرفش ايه. بس يا واد انت حساس. شفت بقى. بس خلاص هنا بقى كنا بنفنش يعني بنلزق الحاجات اللي احنا عملناها. عملنا كل ديتيلز وعملنا كل الاشكال، قصيناها بالطريقه اللي صورناها في الفيديو بنفس الاشكال. فتحنا فتحه الكاندي عشان نعرف ندخل الكاندي من تحت. فخلاص هنا دودو كانت بتفنش ولا اي حاجه. صورنا كل التفاصيل المهمه. فقلت ايه احاول عشان برضو ايه الفيديو ما يطولش عليكم قوي وتزهقوا. خلاص احنا هنا بنفنش. انا اخترت الشارب الرفيع. دودو قالت لي يلا الزقي سهمي باي حاجه. حبيت تشاركني باي حاجه بتعاملني على ان انا يعني تافهه اخر حاجه. وخلاص. وبتعمل الزعبوط هنا ما كانش ناقص غير الزعبوط. عملناه بالكيرف وشكرا. ولا خدت اي حاجه يعني. الموضوع كله صورنا كل التفاصيل وكل ديتيلز بكل الاشكال. ازاي نقص ازاي نقطع ازاي نعمل الكيرف بتاعه كل حاجه. وخلاص. وهنا بنلزق وبنفنش. نودي هنا حبت تعمل لي واحد تاني تشاركني بقى كده نشوف عامل ازاي. وادي الضد. كده لزقنا الشكل. ايوه. حطينا بص. الوش والاوتلاين. وهنا ما ننساش نفتحه عشان ندخل الكاندي. عشان ندخل الكاندي وندخل حاجه. اوكي. وحطينا الشنط بتاعه ولسه هنعمل العيون والتفاصيل. ده بقى الزعبوط. ده الزعبوط والله العظيم عظمه. بص. لا ده حاجه. ده هيبقى حاجه. بصوا الجمال. نقصه كده. ايوه. نلزقه. بصوا نلزقه من ورا. اوكي يلا بينا. الفينش الاخير ببابا نويل. لازم بقى نحط من الملامح. حلو قوي اللي انت لابسه لي ده. ونعمل التفاصيل. الله. بصي الجمال. عاش. نديله بقى تاتشات كده في مناخيره. عاش عادي ممكن بالوان الشمع مش شرط ميك اب. بس انا بحب اعمل الميك اب فرشة بيديله حلوه كده. بصي خدود. يا لهي. نحمر هنا ويبقى فينش. ده ايه القمر ده؟ نحط بقى كاندي يظهر جوه تحت. وادي هنا الفينش الاخير. اشكال تحفه والوان تحفه. ممكن نعمله بالبينك بالازرق للولاد، بالبينك للبنات، بالاحمر زي ما احنا عايزين. يلا بقى لو عجبكم الفيديو لايك باي.